Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u Art a la carte, emisiju posvećenu operi. Evo nas ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u jednoj pomalo neobičnoj najavi za ovu emisiju, ali kako bismo iz prve ruke prenijeli vam dojmove sa debija mlade i već proslavljene operne dive Marigone Cerchesi, koja se već posljednjih godina etablirala na talijanskim opernim pozornicama, a sada je u Verdijevu Trubaduru kao Leonora prvi puta nastupila i u Hrvatskom narodnom kazalištu u gradu u kojemu je rođena i odrasla. Odlazimo u studio razgovarati s njom, a na kraju svega gledamo i cjelovitu predstavu Verdijeva Rigoleta sa snimke Splitskoga ljeta 2019. Bravo, bravo. Hvala vam puno. Evo, odmah, nešto dobar specijalno uvod za vas večeras. Puno hvala Marigona Cerchesi. Stigla je u Hrvatsku. Evo, ne samo Italija, već i Njemačka, i Španjolska, i Japan, i Oman, i tako dalje. I druge zemlje. Evo sada i Hrvatska. Čuli su vaš predivan glas i evo, dobrodošli netom nakon vašeg debija u rodnom Zagrebu. Hvala vam najljepša na pozivu. Čast mi je biti ovdje s vama i razgovarati nešto više oko ovim puta. Zanimljivo je da ste vi diplomirali ne samo solo pjevanje, već i flautu. I da nekako u svojoj karijeri od početka njegujete te dvije vrste zapravo glazbovanja, muziciranja instrumentom i vlastitim glasom. Zajednički nazivnik je naravno vaš dah kojim nas oplemenjujete, kojim proizvodite zvuk. A uz to ste još i završili biznis na sveučilištu u Staffordshireu, pa tako po mnogo čemu već od početka možemo zamijetiti da niste tipična operna pjevačica. Hvala na kompliment. Da, studirala sam, kako ste i rekli, sve ove discipline. Usporedo. Da, usporedo i to mi je bilo vrlo lijepo i također rekla bi intenzivno, ali naravno da je to sve bila kao sam investirana na mene. U sebe, da. Koliko vam je taj biznis, sad prvo da od toga krenemo pa onda dalje, koristan danas u današnje vrijeme? Znamo da često pjevači, iako vi imate svoju agenturu u Italiji, da pjevači su često i sami sebi i menadžeri, i promotori, i PR službe, sve zajedno. Da, svakako. Ja bih rekla da menadžment je bitno u svaku profesiju, u svaku karijeru, zato što je vrlo važno znati dozirati, kontrolirati sebe, naše vrijeme, našu energiju i sve to što radimo za put u kojem smo krenuli. I to mi je bilo vrlo važno i na mojem karijeru kao sopranistica i flautistica. I naravno da me to sve bilo vrlo važno u mom edukaciju, formaciju ovako kao umjetnica. Rođeni ste u Zagrebu, kako smo rekli, i 10 godina ste proveli ovdje. Jer majka vam je također operna pjevačica, poznata Merita Juniku, mezzosopran, koju pamte, vjerujem, ljubitelji opere u Zagrebu, u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pjevala je nebrojene i Dalile, i Azucene, i Amneris. No evo, sa 10 godina mijenjate zemlju i odlazite u majčino rodno Kosovo, u Prištinu. Kako je to bilo? Zbog čega je došlo do tog preseljenja iz Hrvatske
I kako ste tamo nastavili školovanje? U stvari, počeli ste ići u muzičku školu u Zagrebu. Da, Flautu da, ste da, da. svirali. Sve sam počela u mom radnom Zagrebu koju volim i vrlo mi je drago biti ovdje. Rođena sam ovdje, išla sam u osnovnoj školi i također i u glazbenoj muzičkoj Blagoj Bersa za flautu. I tu je sve počelo i počela sam voljeti glazbu, muziku, kazalište i sve I to. pjevat ste počeli isto vrlo rano. Da, Zapravo isto. bili ste čudo od djeteta kao mala pjevačica, onako ko Mozart ste obilazili svijet i pjevali od koje, 5. 6. godine života. Da, 6 godina sam Sa već 6 imala godina. prvi koncert u Ljubljani gdje smo također živjeli, ali kraće. I da, onda su se moji roditelji, mijenjali smo mjesto gdje smo živjeli, da, preselili smo se. I tamo sam također išla u muzičkoj i u školi. I to sam sve završila, fakultet i magistraturu tamo. Dosta rano ste išli onda na te prve turneje i u Japan, i u Ameriku, i u Rusiju, i u Oman. Na kraju priče, kako su vam ta najranija sjećanja? Vjerojatno se od početka osjećate kao građanka svijeta. To mi je stvarno divno i sretna sam i ponosna što sam mogla uvijek biti s kontaktom sa scenom, uvijek biti na koncertima, na izvedbama kao flautistica i kao sopran također. Često ste na koncertima i kombinirali to Da, dvoje. često sam i kombinirala. Imala sam koncerte pola-pola i program je bio tako prilagodan da imam kombinaciju ovih dvije, znači flauta i pjevanje. I putovala sam, putujem često zbog posla, za moju profesiju. I to mi je stvarno, rekla bi da mi to daje, kak bi rekla, kao to mi je već kompletnije nego da bi samo pjevala ili svirala samo u jednoj pozornici. I to su eksperijencije koje uzmem od svakog pozorništa i kazališta gdje pjevam. Rekli ste Japan, Amerika, Oman i tako dalje. Moskva, Rusija i puno drugih mjesta gdje sam interpretirala. Iskustva. Koliko se ova operna, klasična, talijanska, naravno u najvećem ovom povijesnom dijelu razlikuje kad se izvodi tako na različitim dijelovima svijeta, ili je to jedna globalna scena? Kao mnogo što u današnje vrijeme. Da, ja je živim kao globalno iskustvo, rekla bi, zato što dajem najviše od sebe i moje interpretacije su za publiku. I onda sreća i zadovoljstvo mi je kad ta publika je već globalna i može uživati. Da, mogu uživati puno više publike nego samo od jedne zemlje i to mi je stvarno posebno. Na Kosovu još nema opere. Bilo je pokušaja da se osnuje, ali... Ne, za sad još nema. Za sad nema. Onda koja vam je operna scena kad ste u Prištini, kod kuće? Koja vam je prva operna scena najbliža? Pa, rekla bi da, imala sam priliku u Tirani već pjevati. Oni imaju operu već godinama. I s jednom preljepom ulogom kao je Contessa d'Almaviva u Le nozze di Figaro od Mozarta. I to mi je bilo stvarno lijepo iskustvo, lijepa uloga i kak bi rekla, malo teža u nekim dimenzijama, ali Mozart je kak bi rekla, neki balsam za glas. Za glas je dobar početak za svakog pjevača. Da, to je bio kod vas slučaj. Treba reći da je vama prva uloga, ali prva i jedina profesorica pjevanja i dan danas vaša majka spomenuta Merita Juniku. Tako da to je baš lijepa stvar. Svaki put kad idem doma pripremam nove uloge sa njom.
Znači, učenje i studij nikad ne završavaju. Nikad. Uvijek radite novo Uvijek iz se početka. radi, uvijek se definiraju stvari, glas se mijenja, naravno. I tehnika je ta što nas uvijek Da, uvijek morate prati. usavršavati dalje. Da. Spomenuli ste dakle da su vam prve uloge bile mozartijanske. Zanimljivo je da je Čarobna frula vrlo rano došla u vašoj karijeri. Da, to mi je bilo... Pjevali ste u Omanu. Da. Da nam malo prenesete to iskustvo. Nakon toga više niste pjevali Čarobnu frulu. Kako to? Jesam. Jeste, ali danas ne pjevate više. Jesam u istoj sceni, Royal Opera House u Muscat. I to mi je bila prva uloga, moj debi u operi sa Königin der Nacht, Kraljica noći. Imali ste 22 godine. Da. Baš kad sam krenula. I to je bio baš taj mjesec, 3. mjesec kad ja slavim rođendan. I bilo mi je najljepši poklon, rekla bi tako. I od tog debija put je krenuo stvarno vrlo pozitivno za mene. Vratila sam se u istoj sceni sljedeću godinu kad imala sam poziv za istu ulogu. Pa to sam još pjevala tamo. Onda sam krenula iz druge vrlo lijepe i bitne uloge od protagoniste kao Lucia i sve to što ćemo polako... Poslije spomenuti da bili su i Rossini, onda i Donizetti. Evo, Lucia Lammermoor je isto dosta znakovita za vas kao umjetnicu, jer znam onu slavnu scenu Ludila koja ima u sebe flautu, koja zapravo svira liniju originalno skladanu za staklenu harmoniku, ali kad staklene harmonike nema, što je vrlo rijetko, teško do nje doći, onda se svira na flauti i ta flauta vas prati i onda vi znate točno namjestiti ton kako treba. To je stvarno posebno kad dolazi taj moment ludila u vrlo poznatoj sceni i teškoj, rekla bi. A imala sam zadovoljstvo to interpretirati i s flautom i sa glasharmonikom, sa Saša Reinhardt, što je svira svugdje po svijetu. Da, sviračka glasharmonika. Da, Lucia je jedna od ovih uloga što sam pjevala vrlo često i donijela mi je puno novih iskustva i angažmana i lijepe kritike i sve to. Uz to u rossinijanskom repertoaru ste se dosta etablirali, čak ste bili proglašeni za jednu od najvećih rossinijanskih sopranistica svih vremena od talijanskog opernog časopisa. To mi je bilo... To me častilo kao, pjevala sam Rossini i moj prvi kontakt sa rossinijanskim repertoarom je došao baš sa grande maestro Alberto Zedda, jedan od najvećih Rossinijana na svijetu, što nas, nažalost, ostavio par godina prije. I sve te rossinijanske uloge i savjete od maestro još uvijek kad pjevam Rossini imam njegovu kao lik i njegov duh lebdi nad vama koji me prati i mi daje poticaj i savjete. Da, savjete i sve to i to mi je bilo stvarno nezaboravno iskustvo. I poslije toga sam pjevala u Rossini Opera Festival gdje sam debitirala kao Madama Cortese u Pezaru, u festivalu Rossignano. I poslije toga sam također imala drugi angažman u Grand Teatre del Liceu u Barceloni sa istom ulogom. Što je stvarno vrhunska operna kuća, jedna od najvećih na svijetu. Da, u rangu sa Scalom i Metropolitanom. To je stvarno divno kazalište i imala sam i sreću dijeliti scenu sa stvarno najvećih pjevača našeg vremena za Rossini, koji možda prije sam samo čula u YouTube i nisam nikad niti mislila da bi pjevala s takvom kastu i takvom podjelu. A u jednoj ste produkciji isto svirali i flautu. To je zanimljivo. Tamo sam htjela i doći. Onda bili obe uloge sa istom operom Ilija Džarems, Put u Reims.
Rosinijansku. Osim što sam interpretirala znači, ulogu Madame Corteze, svirala sam kao flautistica, solistica na sceni dok je predstava bila znači, kompletna scensko. U introdukciji arije Lord Sydney, što je baritonska uloga, ali ima ovaj vrlo bitni i lijepi flautistički solo dioni. Znači, to je bilo nešto vrlo što se ne dogodi često. Ne, vrlo rijetko. Jer nema tih soprana koji jednako dobro sviraju i flautu. I to je bilo također izabrana kao jedna od 600 predstave u konkurenciju. Izabrali su je kao u 20-ak najboljih u cijeloj Europi od Opera Click. Wow. Čestitke. Evo, hvala vam. Već nekoliko puta imate znači, takve epitete i nagrade kao najbolja u nečemu. To je satisfakcija, jer znamo naravno da... To vas kritika prepoznaje, to u stvari kritičari donose. Da, i to je velika satisfakcija zato što ne samo cijeli rad što se napravi, što cijeli život investiramo za ovu profesiju i za ovaj... mislim za to zanimanje. I kad se te stvari i verificiraju, rekla bi, ili od poznatih kritika koji imaju iskustvo i već godinama se bave tome, to je još više motivacija za... I lijepi podatak u biografiji. Nastavit ćemo razgovor nakon što čujemo još jednom vaš glas, ali nećemo se više gnjaviti sada da pjevate. Ne, to mi je bilo zadovoljstvo. Da, ali nećemo, neka ostane na tome. Ostalo ćemo čuti sa operne scene. Pogledajmo dakle ulomak s predstave opere Troubadour Giuseppea Verdija 19. siječnja 2022. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje je naša gošća debitirala u rodnom gradu ulogom Leonore. Wow, to je ta čistoća, fleksibilnost tona, gotovo instrumentalna priroda glasa. No doći ćemo polako i do Zagreba, i do Verdija, i do ovog debija naše gošće Marigone Čerkezi. Nadamo se da ćete jednoga dana i ovdje pjevati nešto od Rosinijanskog repertoara ili Donizetijevu, Lučiju di Lammermoor koju isto bilo bi mi imamo drago, na repertoaru.
svakako. Koliko kombinirate te sve dosadašnje uloge i koliko vam je zapravo važno da i dalje njegujete i Mozarta i Belcanto, taj rani talijanski i naravno sada se razvijate već u Verdijanku polako? Vrlo bitno, zato što naravno glas, kak smo malo i počeli reći, potrebno je da tehnika i da repertoar bude uvijek prilagodan glasu i vrste vokaliteta, znači baš u koje svi mi imamo. I naravno da Mozart, Rossini, Belcanto su repertoar što su vrlo zdravi i posebni za interpretaciju, a svakako i za glas, jer je bitno da budemo uvijek nježni i da ne, kak bi rekla, da ne napravimo veći koraci nego što možemo. Tako je, da budete u skladu sa svojom karakteristikom. Da, svakako. Da, i osobinama glasa. Ali to je jako lijepo, jako rijetko, jako traženo, jako teško pjevati evo baš Rossinijeve uloge koje dosta često imaju one teške kolorature. Vi ste čak imali priliku pjevati ne samo u Putu u Rems i to na nekoliko pozornica, nego i u Williamu Tellu operi koja se rijetko izvodi kod nas. Stvarno ne znam da li je uopće bila ikada izvedena, a poznata je po onoj uvertiri koja se za često koncerto izvodi. Tram, tram, tratatam. Da, i koristi u filmskoj industriji u kadmijskim jurnjavama, galopima. Da. I ono baš virtuozan dio orkestralni. A uloga Matilde, koju sam pjevala u par predstava, ne samo na jednoj, to mi je bilo jedna od rossinijanskih najkompletnijih uloga. Stvarno je nešto posebno. Kao opera je teška, duga, zato se nije slučajno da se ne izvodi. Ne izvodi se baš često, ali dala mi je baš stvarno previše zadovoljstva i dok sam je studirala notu za notu, treba to puno raditi i u dikciji, u tehnički dio, interpretativni i onda sve to poklopiti skupa sa režijskim idejama i tako dalje. Znači, ali jedna od omiljenih uloga što sam pjevala, imala priliku pjevati. Evo, to je lijepo kada tako napravite neku ulogu koja je teška, koju rijetko ko pjeva, znači malo vas je na svijetu koje imate to na repertoaru, onda naravno gdje god da se na svijetu to radi, postavlja, vas imaju u bazi za neke interprete ili za zamjene. Imali ste čak i priliku da tako ulijećete u predstavu u zadnji čas, što je vrlo često u opernom svijetu i za mlade pjevače je to prilika da naprave karijeru, da se pokažu onako tako junački u zadnji čas ulete u neku predstavu i onda ljudi čuju za njih i naravno to otvara vrata dalje. Da. Već od prvog debija što sam spomenula malo prije u Omanu, to je bila taj Čarobna frula i Kraljice noći i to je bio Jump In, jer sam pjevala umjesto kolegice što se razbolila, nažalost. I onda sam imala tih prilike često. Najčešće sa Lucia di Lammermoor. Te se znači najčešće razboljevaju, pucaju glasovi. Pa ne znam, možda ne bi to rekla, ali meni je tako bilo mislim, morala sam, da. I onda kad su me pitali za ove, da li bi ja to bila spremna, imala sam i u jednom ugovoru sam stigla dan predstave i morala sam to sve kao emergency spašavati predstavu. Vrlo brzo to sve, mislim, srela sam kolege na šminkanju. I da, to su prilike i to su momenti u karijeri što
što su vrlo bitni za nas. Je vam to i korisno možda? Jer vam to isto daje, stavlja vas u takvu jednu ekstremnu situaciju gdje morate stvarno razvijati dodatne sposobnosti snalaženja. Da, moraš biti spreman za to. Nije to nešto i fleksibilnosti, naravno. Svakako. To su sve te sposobnosti što moraš imati. Moraš biti spremna tad 200%, ne samo 100% dati od sebe. Jer i s ulogama kao je Lucia, kao je kraljica, svi oči su na tebe. Naravno, zato dolazimo na te predstave da gledamo te uloge. To su stvarno vrlo bitne da budeš spremna za te prilike. Nije to za sve i ne mora niti biti za sve, jer nije nešto što moramo svakako, ali naravno da to dodaje puno ako možemo biti ako tamo isto za i to spas. piše u biografiji, znači spašava uloge u zadnji čas, isto vam diže cijenu i onda će vas agenti više tražiti i angažirati. Odnosno ravnatelji opera. Bili ste u Japanu i 2019. godine, ponovno zbog Mozarta. Da, moj omiljeni Donna Mozart. Ana ovaj puta, Don Giovanni predstava. Kako je bilo? Izvrstan lik, izvrsna uloga, stvarno preljepa i rekla bi kao partitura, ono baš ima sve tamo. I Donna Ana je još jedna omiljena uloga, kak bi rekla. Imala sam angažman u New National Theatre Tokyo, u Narodnom kazalištu u Japanu, u Tokiju. I to su bile stvarno divne predstave. Evo vidimo vaš sliku sa gledalištem. A, da. Predivno. Da. Sliči na Metropolitan, kombinacija Metropolitana i Deutsche Oper Berlin. Da, to je ogromno, predivno, lijepo kazalište. Publika je nešto posebna. Ne samo tamo poslije predstave što... mislim. Traže autogram sigurno odmah. I kad traže, to ne samo da traže, ali to imaš, ne znam, nisam mogla niti brojati koliko su im bili. Ljudi. I svi u liniji. I svi polako čekati sa slika što su već nabavili sve, ne znam sad detalje, stvarno jedna publika koja ti osjećaš se kao, ne znam, nemam riječ, stvarno posebna. Putovala sam. Jako voli, cijeni, opernu voli. umjetnost i kad je neko stvarno dobar u tome. Da, znaju to što ti daješ o sceni, oni ti znaju vratiti. Da, stvarno. Vratiti tu pažnju i tu da, je bilo zahvalnost. Baš posebno. Posebno iskustvo, vjerujem da bi se uslijedile i nove predstave, odnosno angažmani u Japanu, da nije nažalost došla korona i sad je to komplicirano i teško, ali završit će. Doći će to na svoj red. Italija vam je otvorila dosta mogućnosti da se razvijate u raznom repertoaru. Bio je tu čak i Šišmiš, Rosalindu ste pjevali, pa Dinu, Ljubavnom napitku, evo još jednog Donizetija, sasvim drugčijeg karaktera, više leđero i komično. U svakom slučaju, ništa vam nije strano. Jedino Kraljicu noći ste rekli da ne želite više pjevati, jel? Više vam ne leži ta Čujem da uloga. glas ide u drugoj direkciji. I od kad sam počela pjevat, naravno sa mamom. Definitivno Verdi da i ovaj... Pa ne samo, ali rekla bi da Kraljici sam, kako bi rekla, dala moje najbolje u tom momentu i imala sam i angažmane za to u ugovorima. I ne znam kak bi sad, što bi sad rekla ako bi neko htio mene za kraljicu. Nisam to još, nemam neko definitivno mišljenje. Nije došlo do toga. Da, rekla bi da čujem glas da ide u nekom širijom... Apsolutno, evo čuli smo i sada u Zagrebu. Dimenziji. Ulazi Leonore koju ćemo čuti ponovno. Dakle, Mozart, Rossini i Bellini su obilježili početke naše gošće. To uglavnom na talijanskim pozornicama. Probila se u tako teškim ulogama polako i do Verdija. Pjevala je Gildu i Leonoru s kojom je sada spektakularno debitirala u Zagrebu. Evo priloga u kojemu ćemo čuti što kažu o njoj suradnici. Prigodom njezina debija u Hrvatskom narodnom kazalištu 19. siječnja 2022.
Marigona Čerkezi, kao prvo, nam je na audiciju, ja je nisam poznavao prije i jako nas je iznenadila i onda normalno da je prva stvar koju sam pomislio, to je njena uloga. Prema tome, zaslužno ju je dobila i sada pokazuje da nismo se prevarili i pošto ona je sada rođena ovdje, kako znam, mislim da će publici biti drago, a ona je jako sretna. Isto tako njena majka koja je isto ovdje pjevala u HNK i nadam se da to, ne da nadam se, nego sigurno neće biti zadnja uloga, nego će ih biti sve više. Pureno. Volta che sono in questo meraviglioso teatro. Sono stato in passato già a Zagabria a fare anni fa un Requiem di Verdi, ma in un altro teatro. Prima volta all'Opera Nazionale. Marigona, io non avevo mai lavorato con lei e devo dire che è una lieta sorpresa perché è una voce molto bella, morbida, è una ragazza molto musicale, quindi in pochi giorni abbiamo trovato subito un buon feeling. Sì, per me è la prima volta, l'ho conosciuta qui qualche giorno fa, una persona eccezionale, gentilissima, con una voce davvero d'oro, una tecnica direi proprio perfetta, poi giovanissima. E non è sempre facile trovare sul palcoscenico cantanti come lei con cui si può fare musica sempre insieme. Creare qualcosa con emozioni. Adesso siamo un po' svantaggiati perché questo momento del Covid non si può fare molto sul palcoscenico, quindi non abbiamo una regia vera e propria tradizionale, non ci si può toccare, abbracciare troppo, ma comunque insieme, anche con questo poco, riusciamo a fare delle bellissime cose, quindi davvero molto bravo. Io diciamo, la conoscevo, non ci eravamo mai incontrate in produzioni e è un piacere anche perché poi i due personaggi femminili sono belli importanti in quest'opera, quindi è un piacere cantare con lei, che è molto brava, anche con i miei colleghi. Con diciamo queste settimane che siamo stati qui si è creato un bel clima, è stato tutto molto, molto bello, anche se in forma semiscenica, però secondo me è un bello spettacolo poi, insomma. Mislim da je svaki dobar pjevač dobrodošao na našu pozornicu i ajmo reći u ansambl u smislu pojedinačnog ansambla za predstavu. Tako da mislim da je i ona sretna i mi smo sretni s njom. Vidjeli smo prilog s opernog debija naše gošće Marigone Čerkezi u Zagrebu. Evo, kako se osjećate vi sada u svome gradu? Za početak, kako je došlo do ovog debija koji smo evo čuli, znači Verdi i Leonora, doista jaka, teška i moćna uloga. Da, stvarno, sve ste rekli za Leonoru. Da. A Zagreb i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, HNK, je bilo moje prvo kazalište gdje sam ikada imala... Jeste li čuli operu? Čula opera, da, mamu i drugih predstava i kao mala sjećam se da sam bila zaljubljena i od vani, kak je lijepa kao kazalište. Je li najljepše kazalište na svijetu izvana? Stvarno je lijepo. Gdje god idete nema tako lijepih izvana, ta arhitektura. To je nešto stvarno divno. I unutra, i sad kad sam se vratila baš godinama kasnije, to mi je bilo ono neka eksplozija emocija, sjećanja od kad sam bila mala i to mi je bilo stvarno vrlo posebno u mojoj karijeri debitirati u ovoj sceni. Zahvalna sam da poslije audicije sam dobila ulogu Leonore. Ravnatelj Đorđe Suranje. Maestro Surjana, da. Je otvorio zapravo međunarodnu audiciju da se javi kogod hoće da on čuje zainteresirane ko želi pjevati u HNK i onda vas je tak je i bilo i to su slučaji koji moraju se zahvaliti zato što je vrlo transparentno i vrlo lijepo za kazalište da imaju takav sistem. Taj način izbora. Da, svakako. Meni je bilo stvarno prelijepo debitirati ovdje u ovoj sceni sa ulogom. Dosta je Talijana. Evo, talijanski je dirigent, talijanski je tenor, mezzosoprana, zvučena. Dakle, osjećali ste se
pola kao i u Italiji gdje najčešće nastupate. Da. I Talijanski je poslije... zajednički jezik. Da, najčešće bio. opere svakako. I poslije što sam debitirala ovu ulogu Leonoru u Italiji u 10-ak predstava, bilo mi je još sposobnije, još ljepše dati nešto još više u zagrebačkom kazalištu i dobila sam ogroman i predivnu energiju od publike i poslije interpretacije, što je bilo još ljepše i veselilo me naravno. Da, kažu ti sretnici koji su se našli u publici na te 3 predstave Trubadura, da ste ih podsjetili na neka davna vremena, da se dugo nije čulo tako pjevanje autentičnog, pravog Verdija. Što to čini baš verdijansku frazu i koji su vam bili komentari koje biste sad mogli podijeliti s nama, ljudi koji su vam dolazili čestitati nakon te 3 predstave? Da, Verdi je poseban, Verdi je genijalan i sve što je on napisao, ako možemo to dati publici, onda to je to, mislim, tak je super napisano, nema to što, mislim, a ja i volim Verdija, pa možda sam malo, kak bi rekla, subjektivna, da. Ali da, za operu verdijanske uloge i verdijanske opere su stvarno jedne od mojih omiljenih. A publika, kritika i u Italiji i u Zagrebu stvarno sad ne bi znala gdje početi i što reći. A da. Rezonira ta glazba jednostavno idealno sa vašim glasom. To se stopilo i to ljudi osjete. Da, to mi je možda kao lijepi poklon poslije svake predstave, jer stvarno svi ovi godine što mi koji smo na sceni dajemo za ovo ovaj lijepi svijet. I naravno kad mi možemo dati emociju i kad su ljudi sretni, kad nas čuje i nešto dajemo više od nas i to može doći do publike, to je stvarno možda naša misija kao artist. Da, opernih umjetnika. Gdje vi se dalje vidjeli? Evo, zanimljivo je reći odmah našim gledateljima da ostajete u Zagrebu sad i nakon Verdija, nakon Trubadura. Slijedi Veljača koja je ispunjena izvedbama Čarobne frule Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vraćate se svoje prve ljubavi Mozartu i stvarate novu ulogu. Nije kraljica noći, a nije ni Adina. Bit će prva dama u lijepoj Zauberflöte, Čarobnoj fruli. Kako je to uloga? Evo sad kad ste počeli raditi, znači još jedan debi. Da, još jedan novi debi. A kako sam rekla, Mozart za glas je stvarno možda i kao nekakva terapija, rekla bi. Nakon Verdija? Nakon svašta. Zato što baš kako je to komponirano, smo mi tamo i onda je orkestar i to se sve čuje, to sve mora biti kao te kugle, kak bi rekla, kao perle, kao biseri, jer je stvarno vrlo posebno i vrlo specifično to što se traži za Mozart, kao je i to za Verdi i za bel canto. Mislim, svi repertoari imaju svoje karakteristike i to što moramo dati kao interpret. Je li vam sad nakon Leonore pjevati prvu damu koja je onako dosta manja i po obimu i po dimenzijama uloge odmor svojevrsni ili kako doživljavate sad ovaj nastavak? Pa to je uvijek neko novo iskustvo. Novi kontekst. Da, to je... Sad morate paziti jer ste u ansamblu. 3 dame dosta često pjevaju skupa. I naravno drugi je repertoar, ali ima svoje specifičnosti. Da, i svoje zahtjevnosti. Da. Gdje bi vam se sada glas mogao dalje razvijati? Kako vidite, evo, u sljedećih 2-3
4 godine svoju karijeru, koje su uloge koje biste htjeli pjevati možda više u Verdijevom repertoaru? Pjevali ste do sad Gildu u Rigoletu, Leonoru u Trubaduru i pjevala Traviatu sam ste pjevali. i da, također, Da. to sam htjela reći. Nije bilo puno, mislim, semi koncert. Da. Polustenska izvedba. Ali i to sam pjevala cijelu ulogu Violete i znači baš trilogije verdijanske, 3 heroine, rekla bi tako, kao je Latinska Gilda. trilogija. Da, kao Gilda, Leonora je Violeta. Voljela bi puno pjevati i Regine Donizettiane, znači kraljice Donizetija, kako su Bolena, Devereux, Stuarda i taj Borgia isto također. Sve mislim da, nadam se da će doći u svom vremenu. Puccini možda? Neki? Pa Ne zašto ne? I Puccini. Puccini Evo, je... čuli smo na početku Da. lauretu iz Gianni Schicchia. Puccini je još jedan genio, kak bi rekla, od opere. Geni. Da, baš genijalan kompozitor. Likovi kao Mimi, kao ne znam, puno drugih bi bili vrlo lijepi. Idealni za vas u ovom trenutku. Također, ne znam, lista bi bila i duga i za Verdijeve opere. A radi se uvijek i uvijek se investira na sebi za sljedeći angažman. I čeka se nove pozive. Nadamo se da će doći iz Zagreba i da ćete nastaviti ovaj lijepi kontakt koji ste sada započeli u ovoj sezoni. Bilo bi mi vrlo drago. Zagrebačka publika to traži od vas, sigurna sam. I za mene bi bilo posebno dat sve na sceni u Zagrebu, Hanka. Marigona, hvala na razgovoru i želimo sve najbolje u daljnjoj karijeri. Hvala vam na pozivu i bilo mi je vrlo drago. Hvala.